วันนี้จันวารีนี่สมนิปันนิกุมสังนี่สมนิปลีทอจันนี่นี่อินซาวาอินจิใบเล่เวกุเลกุมสังนี่สมนิปทุมชงคาน Military Council สิไปเต็นเจนอินสิงทุ่มจวงอันฮัลเชโตกุมสังนี่สมนิปทุมคานเมียนมารัมปุมา Military Council สิไปเต็นเจนอินสิงทุ่มจวงอันฮัลเชียโตทู Data for Myanmar จวนอัตารลังMilitary Council เต็นทุนอินาอันลักนัวเจนอินอันฮัลเชียติจู Data for Myanmar เต็นอันชินเชียเจล่าJanuary ni somni khanan talan thoshia tani heng mi pui chen ne inan hal chia te hi Military Council si paitele piu sotri polten an hal chia tani thu Data for Myanmar ten an soya kumsang ni somni pathum chunga an hal chia chen ne in singthum zinga chen ne in sing ni sang ni zanga somnga pali te chu sagain region huam chunga mi te ani thoshia tani bok gangole Phiu Township Military Council sipaiten an bomwangin naupang pakhat telin twal chungmi pahni an boral Makui Region Gango Township Military Council sipaiten ral thuam lian an manwangin naupang pakhat le twal chungmi pahni an boral thu twal chungmi puite hne na tanga shiatani January ni somni chonhu khan Gango Township Military Council sipaiten ral thuam lian ne na an ka na satawangin naupang pakhat le meiche pakhat an boral thu shiatani Military Council sipaite hianin ka buaina engma omshan lavin Phiu khoni chhuana lam chhunzanin an bom thina hetiangan ka thin wangin an hlau thin le ti in twal chungmi pakhat chuana soye semi khwatanga tlan chuak Military Council sipai zan hi rwal tele twal chungmi puite anin ka Chin State semi khwa Military Council sipai te ral rel nam hun pui tanga tlan chuak Military Council sipai zan hi rwal tele mi pui sipai CDF CNA te chu Matupi Township Lun pan khwa le santat khwa aning kap na salhea Military Council sipai sompanga chuang an thia liam anom nual thosia tani semi khwa number 2 Military Council sipai camp te chu January ni sompali khan Arakan Army Trangwal Polten anlak sakwanga Military Council sipai zanhi rwal tan chia te chu CDF Paletwa CDF Matupi le CNA Trangwal Polten Paletwa Township Bulai khobula anlo lam bun to January ni somni po khan Dilong kon khwa le lon pan khwa Matupi Township Painchunga mipui sipai Trangwal Polten an karon le wangin Military Council sipai panga chuang an thibok atuk January ni somni pakhat jing dariat vela Matupi Township Lun pan khwa le santat khwa aning kable chiama Military Council sipai som chuang an thili liam anom nual thosia tani bok semi khwa tanga an tlan chiati kan chiat wangin Matupi CDF ten kan zui ngala tuntum nen voithum kan be na ni to thile liam an tam khop mai kan la be chunzom zelang ti in CDF Matupi thunei tu pakhat chuana soye lun pan khwale santat khoin kara anin be na satwangin a chevel khopanga atwal chungmi puite chu sahim na zonga anin thiar chhuan nual thosiat ani bok Myanmar in be na wangin mi singa chuang tlan chia Myanmar khothlang lam Chin State Paletwa khwa junta sipaile mi pui sipai in be na wangin tunaya mi singa vel munhim lama an tlan chitoni in chomdol na thoktu te chuan an soye nikum November thla tangkhan chinle achenom Rakhai State hiana Rakan Army AA le junta sipai te hi anin beya AA hian hilai bial chunga military outpost le kem somni pali chu junta sipai te kutatang hian lak sakto ane Bangladesh ramji atangin kilometer som pariat vela mi singkwa sang sari vel che na Paletwa khopum chu an kuta om to thuan soibok junta sipai te le mi pui sipai te in be na wang hian twal chungmi ten har sarna na satak an to ka mi singa chuang chu mundanga tlan chia in eitur omna tur dam doile ni tin khosak na tur mamo danga te chomdol nga in anom meka chomdol na thoktu te chuan eitur chau ni lovin khowot tak noya anin tuam lumna tur mutbule thomnolum te an mamo hle ni anti China chimthlang leimina mi somli pasari chilhlum China chimthlang lam Yannan province thotani tu ka leimin chuan mi somli pasari vela chilhlum ni in sarkar chanchin buina tarlang zawtong khopuya chiat na thlenga hian tuikhang theina khop khowot noya chan chwa na tho me kani tutinge thi ti hi finfia thei alani lo twal chung chanchin bu ten video anti chwa chuan chan chuak tu te hi in le building lian tak tak lusop kara na an thok ti alang
mi zanga chuang mun himalak chhuat ton ni ti People's Daily chuan atar langa leihi zingdar nga le minute som nga pakhat India a zinglam darli le minute somli pakhata min ani a sarkaren kol broadcaster CCTV chuan michen khachu inchim kara anlatang ni in atar lang thunei to te chuan le min chan hi anjong mek bok China tlang ram hun kil khora hian leimin hi atam thina January kumsang ni som pathum po khan zau tonga zenjiang kantia leiminin mi som pariat vela lo chil hum to ani biakindar rukbo ani January ni somni pani kumsang ni somni pali BCM ramhlun not biakindar chu mi to ti shat lo ten an rubawa hemi chungchanga hian bongkon police station a FIR thelu ani BCM ramhlun not kaushan shwai tu ten hena tanga zalen thudon danin BCM ramhlun not hian biakin an sathameka hemi wang hian an biakindar manlai chu temporary dewa kaushan hall bulada ani dara bauti hi tonin rinni khan sha chwani in abo hun he January ni som panga tanga ni somni inkar nia rinani a anchiat vele bongkon police station a FIR thelu ngalani biakindar hi kumsang ka zakwa somriat paruk kuma an kaushan mi te donate ni in tun lai anga chon cheng singli tanga cheng singa inkar man belani rinani he andar bo hi lo muemo chinchang shemo azuar kwal lai lo muemo kanom chuan police station nai bira emo heng phone number tarlana te hian sha tir turin angen phone number 9612197134 9436195950 ate sha tir turin min nge na ni lir thei chet swalna awangin thi lalom ki ma kum som pariat sanov lal thangsanga scholarship khwang puilam chu nizan ni somni pakhat thakhat kumsang ni somni pali khan lir thei bike manga che swalna wangin athi scholarship patanga bengwarna thudon danin lalom ki ma hi truck lian HMV nen khwang puilam elim venga tlaidar li le achan vevel khananin suwa Scholarship District Hospital panpui ngal ni in zanda rukvela aliam torlavin athi voina voiliamani truck hi namdang khalni in Scholarship Police ten a driver le handyman hi anla Ramshal chungchanga phim khur Land Revenue and Settlement Department chuan tun nai khan shatirna ti chuakin Mizoram pona tanga ron luten Mizoram ram an leina sania soichu Mizoram sarkarin angai thu takhle ni inatarlang The Mizoram Land Revenue Act 2013 in asoyangin Ramshal chungchanga phim khur turin mi puite acha Revenue Department tarlan danin Mizoram ram nei thei Mizoram chenghet an chungte January ni somni paruk kumsang ka zakwa somnga malama Mizoram cheng to emo India Ram President in Constitution Article 342 number 1 noya Mizoram State Tan Big Schedule Tribe apwante an ni turani sarkarin phalna apema sani lo chuan tribal ni lo hna ramhlan chon phalani lo Revenue Department thu chuaki Mizole Mizoram mi puiten kan ngai poimo atul hi a ramle nam hum hal turle a himna tur hian khwale tui zong zong kan poimo veka kan ban phak maya hian ramle nam hum hal na tura kan ti the om vek mai mani hlok na le ham that na tur ringot thir lawa kan ramle kan nam himna tur ngai to tel chunga thil ti chin hi angai le a hun enga mo chen kalta tang khan Mizoram pon atanga aizole khodang chen khata in le in mun ram sum tam tak le soituranom china Mizoram chunga cheng het aizol pon lammi zinga po aizola ram le huai tak tak aman po ngam huai tak tak ram le pop pop mai anom thu soi om chin bok chumi te hosak dan chu dan lawa chet na nen eng kung kai anga soi ani fo bok Ramshal turnei te anfim khurangaya alei do to chu khoilam mi nge Mizoram khwale tuidik takani MT te chuizui ve atha ani angam huai huai ne na ramle tir zel mai hi kanram le namta na poi theya Mizoram himna ti der thong to ni theiti sha ta thalhe mai India in Indo Myanmar ram ri hungatum FMR atitop naibok anti luitla chuan ti thei kan nei lo Chief Minister Pulal do oma sarkar lai pui chuan India le Myanmar ram ri kilometer sang khazaruk somli pathuma thui chu hung atuma ram ri naya free movement regime FMR agreement po ti to pani thoi don ti Union Home Minister Amit Shah chuan a soye Mizoram Chief Minister Pulal do oma chuan sarkar lai pui malak tum na hi do lo ma se anti tla chuan antan ti ngai na om don lo ti asoye India hian ekis policy akalpuya kumsangni sompariat khan FMR akalpuya ram pani ram ri tanga kilometer somparuk china chengte chu visa ngai kherlovin aning kalpo theya he inrim na hi ti to pani don naita ani
asama ka chian te na hian Narendra Modi sarkar hian India in Myanmar ne na inrina hon hi Bangladesh ne na kanin rina kan hung ang bokin hung turin thuati to a chu ka puang do ni ti in Amit Shah hian in rinia Gauhatia Assam Police Commando sangni zanga somnga pakhajet passing out parade aman puina a asoi India le Bangladesh ramri kilometer sangli somkwa paruka thui zinga atamjok chudan lova India alut mar chakta na buaina tling ana anom lonan thuania hung double fence ani sarkar hian Myanmar nen FMR agreement nei poti top thoi don bokani ti in Amit Shah hian a soibok in rinia Union Home Minister in Ramri hung tura puan nu lok tailama Chief Minister Pulal du Oman thuthar lakhom tu te akomna a sarkar lai puithil tum chu andu lo ti asoya masi anti luitla chuan dan theinan nei lo ti asoye Pulal du Oma chuan Mizoram le Myanmar ramri chu British Sinan mani thole ramri pahnia hian Mizo ancheng veve ni na soya inkalpo theilo chu andu lo ti asoye heti rwal hian sarkar lai puin ramri hung le FMR ti to patum tlat ani chuan ti thei an nei lo ti asoya kandang theilo ani ati Mizo te chu Myanmar chinmi tinen inzomna nei an ni thole pol sang sangin heng thil pani hi andau thua soye Chief Minister hian January chulkar ma sabera Delhi azin trumpo in Prime Minister Modi ale Home Minister Amit Shah komna hengthili soin an pani in ngen na asiam chu ando dal lo ve ti asoye January 30 Mizoram tlo to Nagaland Deputy Chief Minister Y Peton Poin Pulal du Omane na aning komna a naga te poin ramri hung tum na hi andu lo ti alo soito Peton chuan Myanmar le India ramri hung hi keini naga mi puiti tan po thil pom theilo ni a naga mi pui zat ve deu tho hi Myanmar rama anchenga tuna kan ramri man me kana in le lo sa anche na in pindan chen khat India lama oma a pindan dang chen khat Myanmar lama omte po kan ne ati heiwang hian naga mi puiten ramri hung hi rem anti thengai don lo ti soin indin mun le kan din mun hi thum hun reng ani ti in Pulal du Oma hne na hiana soyani Myanmar ne na inri na hung tum na hi Manipur ro chuana du a an state boina omek po tipun lun tu pakhat nia nga in ramri kan zungzung thei po ti to padu ani sarkar in industry a malakna sadatum dodal na kara kan tol don lo Chief Minister Pulal du Oma chuan January ni somni inrini khan CMO conference hall a thuthar thedar tu te koma sarkar in industry a na sataka malaka tum thua soya corruption kan do na dodal na sama se kan tol don lo ati Chief Minister hi Karliam ta khan North Eastern Council 51st plenary session meeting silonga atela January ni somni khan ron hoin thuthar thedar tu te akom ngalani thuthar thedar tu te zona changin Chief Minister chuan corruption in Mizoram zunga kai thuk to thu soya ngaya an lo nei to a dana ni lo ti ponchi to lo hi ti top kan tumani ati Pulal du Oma chuan corruption do turin khwa an tai chep nia soin tuna hian sarkar lovin angai sarkar se chuan ale peka sarkarila kan ti top thei to lo mai thei ati corruption ti top an tumna dodalna ana sat thu soya dodalna na sama se an paltlang don thu soin Chief Minister Pulal du Oma chuan dananga thil ti pa ngaya nei hun a thleng mayang min hotu po an tamang mani hlo po ring lowa khosa ti po anom to chungmi te chuan min hongotang ati Pulal du Oma chuan an malakna wangin in thanle a an tlakna tura be anom don ti soin ma se kan ton tlang don ati a tlak pha don poni se corruption do konga nungtol antum lo thua soi NEC thut khomna investment lam wartaka soyani ti soin Pulal du Oma chuan single window system in kan kaldona kanrama investment ti ani donin clearance rang lak angaya akuma du thina chu chuan phurna ati re duba ka huna he mani ati Chief Minister chuan clearance lak ngai te buai pui tu big siamani don thu soin chungmi te chuan tlan ngai zongzonga an tlan sakvekang relotia clearance an nei thei to don ani ati a ol sam takin industry din thei ani don thu soi industrial state lian tak in voran tum thu soin Chief Minister Pulal du Oma chuan chu kan thalai te ma khwa kan ram ma khwa ni thalai te chaktaka an kalangai dona sarkarin chaktakin thalai te nu atuma Thalai ten sarkar phase kan du ati Pulal du Oma chuan Confederation of Indian Industry na an thut khomna an som thu soin chanvolian tak pomin pe kan tuma chung huna chuan investment lama rem chana na sale zwalina omdon ati India ram chung le pon atangin Mizorama investment ti du an tam thu soya Chief Minister chuan investment non ti du na zong an du don big lo thu soin kanta na thatur nok sak lo tur kan thalai ti dib lo tur ngai to angaya tuna chuan thokhowa
tual chungmin anua anthak le mai theitur kan dap thiama poimo ati NEC meeting a hian handholding policy chungchang asoi chwa thu soin pulal du ama chuan NEC scheme tinena kai kopa kalpui theidan turte ka soyeti bana kai chu thataka kalpui ani tur thua soye zu zorle zorlo chungchanga zona changin chief minister chuan kan agenda maba kani mipui huapin inron khomna kan buat saidonati chief minister soidanin zu chungchang chu sarkarin en non ngei dona engtin nge kalpui ni don ti ero soi thei alani lo Chief Minister thu soitlang puite industry din tura clearance lak ngai te boy pui turbi kan siam don non industrial state atangin industrial state lian taka invor kan tum India ram chung le pona kan rama investment ti du antam in thlan lia tlak pha don ponila corruption dona nung tol kan tum lo zu chung chang hi kan agenda maba kani a mi pui huap in ron khomna kan buat sayang bungro chu man lovin school akang Nizani somni pakhat lakhat kumsang ni somni pali Dariat Borwell Khan Presbyterian English School PES lungchuan chu bungrua engma chu man lovina kang zalen thudon danin PES lungchuan hi KG1 atanga class 8 thleng zirnani in Nizana school akan chani siat mai thei alani lawa voina VC huai hotin khotlang natlang an kawa bungro kang seng hoi na tho aniang school kang cheta hi asam type ni in kang mei achak wangin thelmai thei ani lawa wani thak takin mishing thile hliam anom shiat ani lo lungchuan khwa hi serchip district chunga ani corruption in phum thuk Mizoram Chief Minister chuan corruption hi alo thu khop mai kanrin aina lo thu kani action kan han la anga apolangte association angte a department pum angten anin vui puya opposition lamin anlo thurwal pui boxi chuan indona te naw kan puang ani ringot to don hian ka shiani mase kan hnung tol don mi alawa kanram hi kan thian 5 vek don ani kan ni kan ninga in than le peka kan tlak pha don ani poin kan ti thowang ti ina soye kanram thanmo bok lian ber corruption dona konga malak hi a hau tak viawin arin omani kumsang ka zakwa somriat panhia khan Mizorama kaushan lian ber Presbyterian kaushan chuan corruption do kuma apuang to a tunaya po corruption do apuang non dia sarkar thara hu to pa berin corruption do na konga nung tol antum lo thoron puang vele a sarkar ho to lu te ei rung na le hlemlet na a an filhim pho chuan kanram ma son na dal tu lian ta corruption hi na satakin kan tom thenga mi puite po in sarkar le kaushanin ma alak na hi kan thlop tlat apoimo hleang ramri hung chuan mizo nam a thendar nge yang le the Zozam Times editorial India independence ruala India Burma le East Pakistan a thendar ve ngal India independence ruala India Burma le East Pakistan a thendar ve ngal mizoten voini thlenga kanril ro thi theilo in sui khom le na kongchu BJP sarkar hnuaya kharani don mel ta hle mai inrini tai khan India Home Minister Amit Shah chuan Gauhatia Assam Police Commando training chuak te ma a India mar chaka Myanmar ramri chu hungvek ani tur thu apuang le ta karni liam ta a Khan Union Home Ministry chuan he thu hi aron tiri to bok India mar chaka hian India le Burma hian ramri kilometer sangkha zaruk somli pathum lai neya ramri hi state pali in nein arunachalin kilometer zanga somni Nagaland in zani sompanga Manipurin zathum somkwa pariat le Mizoramin zanga somlai kan neya hengram ria hiana tonin namte hi kanin chen polveka nam chen na chen anni tak wangin India sarkar chuan ramri neya cheng namte chu khovel dana passport ngai lovin ramri tanga kilometer som paruk chunga chengte chu du in tlo poton free movement regime phalsaka in nei polle chung khatin tlo poton po he FMR dan hian zalen takin min phalsakani Keini mizo te po Burma le India chengte chu kongeng kima kanin po ton veka kan thinlunga point tiknia mo chuan kan namiram pakhata omin namhlom lian taka kan nin siam vengi yang ti hi kan ngai to a chutiang tho chu naga ti hi anni bok amai ro chu hun local zela India ram sarkar na chelmek tu BJP chuan helaya kanin tlo po ton hi nok atita thlat maya India mar chaka helna le boina re theilona chanlian bera aputa a chuwangin tona hian in tlo po ton phalna dan chu ti topin
ramri kilometer sang khazaruk somli pathum chu hung phuivek atumta ani hung phuivek lonita sela mizo te tan enge lo thlengta ang khovela kanom chunga mizo nam chu nam lian le za nam changkang din chwa kan tumna du thu samram chu beisi torom thei to don lawang ta viau mai zore unification tia political party ru pu ho lawa namjil ru kan lo puwa in sui khom kan lo beisi tlathi engtin nge kan chunjom ta kangle united nation chuan khovela nam thlen khatte hi rorel na khat noya anom theina turina be ngar ngara chuti line ke ni chumin opto ten min chen dar len tur zong in ma an lata si a engtin nge he unaw podar tumna hi kan ma chon tak zelang le ngoi ring in kan twar mai don nge kan nam in sui khom na tur hian ke kan pen tran be don nam mangai tu ten o an nei awahun ta em an chak jok na manga min nek sor tu te hi kan nek let ve don lom ni nam thi senin min au tran ta Israel lam chanchin thar ngai thla ang Israel in Gaza a Palestinian ramdin thoplo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip a Palestinian ramdin chu an thoplo ti asoinon le Benjamin Netanyahu hian US President Joe Biden anena telephone manga anin biak nuwa Bidenan Palestinian ramdin na hi apom thei mai thei nia asoi wangin he thu hi asoi chuak le ani US chuan Israel rambula Palestinian ramdin chu anin karbo rak thazok theina turni inanga ya Biden appoint Netanyahu a Prime Minister chungin he thil hi athen the abei seom thu te asoibok ma se hemi nu hian Israel Prime Minister office chuan thu chwa siamin Prime Minister Netanyahu chu Palestinian ramdin chungchanga angai dana ngai ring ti soin Gaza Strip a Hamas firfiak te chunwai chimi an ni nuwa po Israel chuan Gaza security chu athunun zelanga ya Gaza chu Israel tan lo omani lo na tura Anthunun na nuaya aum chunzom zela trulti chu angai dana ni ti atarlang October ni Syria Hamas firfiakten Israel an beina wanga Israel in Gaza Strip a Hamas tilaka be puya thlakna hian pathiani thlengkhan mi singni sanga zapanga anthitoni in Hamas rural na nuaya health ministry chuan an soya liam twar hi mi singruk chuang anom to bok ni in an tarlang hetila hian Hamas ten Israel mi an la shen mek te chu an ni thwai theina tura mala turin Israel mi te chuan Netanyahu hi an norvering buka Tel Aviv le khopui danga tenor an huai hot fawani Hamas ten Israel an beitum khan mi sang khazathum velan thata atamber chu civil mi an ni hengba ka hian mi zanhi somli velan man boka Israel nena inrem na leilok an siama an mi chen zinga mi chen khat chu an chua ma se tun thlengin atamjok chu an la reng chunzom zelani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Palestinian mi puite tana ram shandin na tur lo do dal chu thilpom theilo ni ti in nimin khana soya Palestinian mi puiten an puala an ram din na tura digna an nei chu mitinin an pom sakanga yani ati China Rama School kanga zirlai som pathum an kanglum China a Henan province sa zirtomni liamta zan khan school pakhata kang me chuaka dormitory amu zirlai som pathum an kangluma kang me chwa chan hi thunei to te chuan an chui chiang me kani kang me chwa na mun hi yansan pu khwa ingchai school ani a anram huna zandar som pakhat vela kang me hi chuak tanin minute somli nuwa fair department lamin an thel mit thei shamani zirlai som pathum an kangluma midang pakhatin hliam na tak atwar bok kang me chuak wanga thi zirlai te hi third grade zirlai vek ni in kumkhwa tanga kumsom velte anni skula kang me chwa chan tak hi sia chiana la nilawa local media report thin kha chuan electric hitara tanga chuak ni nan soya yansan pui hi Shanghai tangin kilometer zaria somnga vela hla nanyang khodaya omani a China Rama hian building himna lam ngai thani wangin kangmei chuak le chiana dangthleng hi om fowa nikum November thlapo khan Sanji province coal company office a kangmei chwa wangin mi somni paruk anthia hemi ma hian China marthlang lama barbecue restaurant a thilpuak wangin mi somthum pakhat an lo thito bok Israel sipaite Gaza chimlama Zirtopni ya UN agency na soidan chuan Israel le Hamas in do tanghian no pangle meichia singkhat sangruk ai tlem lo an thito a darkar tinin mi pani thiang anni niza panga anin do chung hian meithai pasal sun thar sangthum chuang anom thar to a no pang singkhatin an pa te an chan to ani ati Hamas makta duai ni point pathum zinga makta duai khat point pakwa chuan chen na an nei to lo ani ati In Rinia, Damascus, Kopuya, Israel, che dan kha
Shia chian le zwalani a Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC in Benbelna building chongli chu asop cheveka IRGC military advisor panga anthia anjinga hian top Iranian military advisor potelani he mun hi Syria sipai tam takin kha building kha englai poa aventa tawangin thi antam le turarinani anti hemi chungchanga hian Iran chu thinrim emema IRGC chuan phuba kan nange nge dona he poi khoitu te hi shemlovin an chua khau lawanga ti Ukraine in Russia khopui abuma nimin khan Ukraine in St Petersburg le Leningrad mar thanglam tile oil depot pali ron mangin abom US in Russia nena strategic arm control chungchang soiduna rotna po Russia chuan US in Ukraine tran tlat to wangin a rotna hi apom lo thu ni somparia thlakhat kumsang ni somni pali khana lo soi to ani heti la hian Russia elite paratrooper chuan mipui omna mun beitura thupek an mu chuan zom du lo Russia pilot lungina Russian airline pilot pension to Igor Pokisin Ukraine piang Russia ram Siberia a khosame chu Russia do tura Ukraine pantura kaltuma poni wangin nimin pia khan kumriat lungin tang turati ani I hor hian kumsang ni somni pani dei to khan a chen na khwa Siberia khopakhat twal chung cinema hall banga glory to Ukraine ti ziak banaratara Siberian Khakasia bial kot sangber chuan ni som pakwa thlakhat kumsang ni somni palia thutlung na siamin kumriat lungin tang turin thutlung na alo siam ta ani prosecutor chuan Pukosin hian Russia sipaite do turakal chwa hi adua ashisel lo ema wangin adu na hi atipuitling theita lawani ati Pukosin chuan Ukraine le Russia inti buai hi adu lawa ma se tu lamtan ma a indona tilve chu aril ruk ngai law ati ve thung khati zung kha tun chumata na kan hanti chwale theite choni e